23. juni 2001 godina. So artilerijska podgotovka i vozdušna podrška počnuva bitkata za Račinovo. Prvi vlegu u vad specijalните antiteroristički jedinici Volci i Tigri. Bolnicite se polnac so zaginati i golem broj raneti vojnici i policajci. Već je tret den se vodat bliski borbi, se osvojiva kuća po kuća. A Račinovo beševo celosen obrač i moraše da padne. No do toa ne dojde. On naredba na vrhovni od komandant i Sovetot za bezbednost, teroristite i nivrite stranski instruktori ne kazne to ko napuštija Račinovo i zamina nekade na drugi zadači. Se sluči masoven izliv na gnevot ke branitelite i narodot, posebno kaj rezervistite koji sigurno go držeja Selotovo obrač, a teroristite na Nišan. Političkata odluka je žigosa kako predavnička i žestoko reagira. Dolgovo noćta se sluša predupreduvački rafali pred sobranijetom. A Račinovo od 2001. Nema da se pameti kako sramen poraz na makedonskata armija i policija, tuku će se pameti kako sramen poraz na makedonskite političari. Ček, dobro sam nam. Čule? Ajde. 750. Važi za stite. No idemo nositi u hak posle. С ким від врам? Джаш да свиян очекує ян врам, тір цивільська, да госанська. Поскапати нічне позаште дичиня конке цивіля, то кангіна проподруму на пораси. Готово?
Оправи за дрога нешто. Видите, таму каде што се сомневаме дека се лабораториите за дрога, се уште не сме до тој дел стигнати. Претресот се врши во Арачиново. Најважно во овој момент дека ветувањата кои ги дадовме пред македонскиот народ, пред меѓународната јавност, дека безбедносните сили ќе влезат во Арачиново. Впрочем, како и целата војна, по сите војнички добиени битки капитулираа само политичарите.